Dragi gledatelji, dobrodošli na kanal Nogometni stadioni. Ako volite priče o stadionima i želite biti u tijeku sa najnovijim informacijama, obavezno se pretplatite na kanal da ne propustite nove sadržaje. Tema današnjeg videa je Poljud. Kultni dom Hajduka iz Splita ponovno je u središtu pozornosti. Gradonačelnik Tomislav Šuta predstavio je 3 moguća rješenja za budućnost stadiona, a svako od njih moglo bi značajno promijeniti lice ovog nogometnog hrama. Prva opcija je osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg Poljuda, uz izgradnju potpuno novog stadiona na Brodarici. Dakle, Poljud bi se obnovio, ali bi Hajduk u dogledno vrijeme mogao dobiti i potpuno novi stadion, ali na drugoj lokaciji. Druga opcija je velika rekonstrukcija sadašnjeg Poljuda. Ona bi uključivala modernizaciju, VIP zone, poslovne prostore, bolju pristupačnost i infrastrukturu koja bi zadovoljila UEFA standarde. U ovoj varijanti postoje 2 podopcije. Ili bi se radilo dok Hajduk nastavlja igrati na Poljudu uz smanjen kapacitet, ili bi momčad privremeno igrala na Parku mladeži. Treća i najradikalnija opcija je izgradnja potpuno novog Poljuda. Stadion kapaciteta 30.000 gledatelja, koji bi po stolici koštao oko 5.000 eura, to znači da bi cijena izgradnje bila oko 150 milijuna eura. Gradonačelnik Šuta naglašava da je transparentnost ključna, sve studije, dokumenti i planovi bit će javno dostupni. Rok za izradu studije izvodljivosti je 5 mjeseci, a cijena tog dokumenta iznosi nešto više od 32.000 eura s PDV-om. Zanimljivo je da gradonačelnik ne odbacuje ni ideju referenduma. Građani Splita bi tako mogli sami reći žele li obnovu, rekonstrukciju ili potpuno novi stadion. Jedno je sigurno, Poljud kakvog poznajemo pred velikom je prekretnicom. Hoće li ostati u sadašnjem obliku, dobiti suvremeno ruho ili će se na Marjanu izgraditi potpuno nova nogometna ljepotica, tek ćemo saznati. A sada vi recite što vi mislite, što bi bilo najbolje rješenje za Hajduk i Poljud. Napišite nam svoje mišljenje u komentarima. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal Nogometni stadioni i pratite nas za još ovakvih priča.